mfowethu cha phela mina ngincoma umsebenzi kuyaphoqa ukuthi ngiyi-endorse-le ukuthi hayi uyabona mfowethu uma sihlangene ngokusiza ngeqiniso iqiniso liyaphilisa iqiniso liyakhulula uma wenza njena mfowethu wenza ukuthi uyabona ba sahlangana indlela sahlangana ngayo ukusiza abantu hayi umuntu ngisamtshela nginganqeni ukuthi hayi uma uthi unaleyo nto hamba ugodo mani usuke ungihlupha abantu bahlupha mina bathi sakubona ukhuluma naloya muntu ngithi hey wena ngena ku-YouTube lapho uthathe ama-details kagoda lapho ushone kuyena loya muntu loya ukancane ungasizakali uma ungasizakalanga ngoba nawe nedlozi lakho linezinto mfowethu uNkulunkulu akubusise mani sithe sisuka ngale wathi siye ekhaya elincane liphi elincane elincane likhaya wena ubiza ngokuthi elincane le Africa my continent uthi masuka lapha ekhaya uthi uthi siye ekhaya elincane ikhaya elincane iliphi mfowethu uNkulunkulu ukubusisile mfowethu okwangampela ngiyafisa ukuthi nami ngibe isibonelo esihle wenze kahle uNkulunkulu mayikubusisa nabanye abantu bebusiseke ikhaya elincane le ikhaya elincane ilona khaya elincane leli ngizela abantu bebone ukuthi mayethi umuntu unekhaya elincane leli khaya lincane ngokuthi umakoti omncane ola incane ikhaya yonke le ihamba lapha kuleya nje phansi leya leya lendlu leya leya yakhona lekhaya nalengalena hawu leyo uyibona leya khona lekhaya mana kuseyikwakho la lapha kusekwami hayi ngeke ngikwenye uthini manje kusekwami lapha isitoli lesaphambili sami isitoli hawu nalapha kuseyikwakho lo muntu wonke ngokubona uthango luhamba lapha phansi nali lapha lapha kusekwami lapha yonke le ndawo ubuyibona hawu kanti kodwa le ndawo wena wayinika ubani wayithatha ngomnyanga ayikho wasabisa inkosi loda ngisabisa ngeke ngiyobuka inkosi uTembe ngithi hawu abasanginingani mina akunika indawo engaka indawo yami mfowethu siyabonga kakhulu Africa my continent asibonge kakhulu umsebenzi omuhle uProfessor Godo ubhuti kumina ubaba kwabanye umkhulu kwabanye abanye umne wabo asike niphethini asisike iphethini ubuntu yilokhu ubuntu ayikho into enje lokhu saqala ukuhlangana ngomoya wodwa siyosiza sahamba saphinda ade sisenkandla sihamba ngomoya wodwa namanje sihamba ngalo moya ngiyafisa lo moya utshaleke onakho akaphe ongenakho akabele ongenakho onokuningi akabele onokuncane nawo lokuncane abele omunye masingaphila leyo mpilo yokwabelana ungabona eAfrica ngaba mnandi eSouth Africa ngaba mnandi konke lokho okunye okukhulunywa ngakho kungaba lokho kuthiwa indaba zakudala thing of the past kodwa indaba ezinje asifaka umoya omusha wokuzwelana ukuthandana ukubumbana sakhe leAfrica sakhe leSouth Africa sakhe le KZN ale KZN isizwe yabonga kakhulu qala ngiphezu kwayo ukuthi abantu asebahlanganisene baphile abantu babalapha ngaphandle ubolo abaphila abantu yes ubolo lapha ngaphandle ubona abantu baqhamuka lapha baxhakiwe zibongo ziphambene ukuthula umsindu ingane zikhula zazi ukuthi zokuphuma zibhekephi into nje isiminyaminya sabona uwe ukuthi isiminyaminya sakanda emgwaqo lapho kugcwele baba sebenza baba ngibonga baba sebenza baba thank you so much uNkulunkulu baba kubusise baba asisebenze kunengxaki ngithini ngibonga kakhulu mfowethu nabantu nabanengxaki bazongithinta siyabonga kakhulu siyaphambili siyemini ngicela nibuyele lapha na ekhaya ngoba angifuni bayisindele phansi ngifuna bayisindele phezulu okay usekhuluma ulimi lwangakubo ke bengamuzwa phela seshanga leze uthi bayisingele phezulu asazi bekusingela phezulu manje uyasho ukuthi hey kuseduze kwebhoda lapha nesixolelo ngaza ukuthi niyaphila ngiyathemba bafethu niyaphila umhla ka1 lo
Cha bafowethu ngithi ake ngize ke ne-update egcwele. Namhlanje umuntu ke obephumile eyofihla iqhawe uProfessor uGodo, ubaba uGodo Lamangangane endaweni yase Phelandaba kwaMhlaba uyalingana. Cha nganza wethu kwezinye izinto ke ngizibonile noma ngiyangizibona ukuthi ngise umuntu onawo amahloni kusenezinto engingakwazi ukuzenza noma ngabe abanye abantu bayazenza, but kusenezinto engingikwazi ukuzenza mina ngoba ngikhule ezinye zazo ngizazi ukuthi ziyihlazo noma ngizazi ukuthi ziyokungabi namahloni. So ke angeke ngikwazi ukuthi ngokufika kwe-social media mhlambe bese ngishintsha ngiba omunye umuntu sengikwazi ukwenza izinto engingakwazi ukuzenza. Angisho ukuthi abasuke bezenza ba-wrong, like nje ngibe nenhlahla ke ngithe ngifika nje egate-ini kwaMthembu, ngifika nje ngakamisha ama-second ngathi mangithi ngiyabuza kumfana vela nje umfana hayi vele sekuyaphunywa sekuyiwe egroundini, sekuphunywa sekuyiwe egroundini sicela vele sasuqhubeka. So ke bengidriver ngilandelwa ifamily ekadiza nebhokisi libhekwe nale groundini. So ke ngibhake eqala ngehla, then mangehla ngabona abantu bekhipha amafoni beshoot by the time kuza abantu ade beza nebhokisi nabenkonzo. Cha kuyangihlula nganza ukuthi lokho mina ukuthi ngishunyeze kanjani, angisho abakwenza ba-wrong but mina kuyangihlula. Ingakho ningangibonanga ngimshuthela ngimpostela ukuthi hayi bengiveza nje ngiziveza nje, but akukho vele wrong phela futhi kwabakwaziyo mina kuyangihlula. Cha zingane zakwethu sibonga nje futhi ukuthi umsebenzi wokufihla uProfessor uGodo uhambe kahle ngokuyiyona noma kwaba isihluku ngendlela eyisimanga nje mayechaza umfowethu omunye ochazile lapha wayekhona kwenzeka isigameko. Kuyinto yababuhlungu kakhulu and kuyinto eyisihluku kakhulu, kodwa ke siyathemba nje uNkulunkulu umndeni uzokwazi ukubopha ngebhande likamoya ukwazi ukudlulisa noma kungekho lula, ngoba uma ulalela abantu baloya mndeni bekhuluma uyakufila ukuthi that man was umngani wey'ngane zakhe, yebo, ube umngani wamakhosikazi akhe aphinde abe umngani kusho umuntu obe umngani nje wefamily yakhe. So umuntu yebo khona sonke siney'hlobo bafowethu noma sinabantu abethi mabedlule emhlabeni sazi ukuthi sibone futhi ukuthi kunzima, but ongibone kuloya muzi kungizwisa umunyu kakhulu, engilalele kuloya muzi kungizwisa nje umunyu kakhulu, even though abantu bakhona bebe strong kakhulu, bebe strong and bekungamele ngabe ba strong ngaleya ndlela because umuntu loyana obe nenye character nje egcekeni. Ngicanthi amavidiyo beniwabona-ke amavidiyo aphumile after elimele ukuthi ebemkhombisa ukuthi umuntu obehlezi ejabule kanjani. Angizokukhuluma-ke bafuthu okuningi but nje bakuchazile ukuthi ubaba walimala kanjani, okuyisihlungu nokubuhlungu. Yabona uma kuzofika abantu bezolimaza umuntu egcekeni beze bemqhelise nabanye bethi siqhelane ukuze bethole yena, iba buhlunganyana leyo nto bafuthu, iba buhlungu nje kuyinto bathi uma bechaza kwayinto ebuhlungu. But ke sibonga khona nje ukuthi ke bayakwazi ukuba nalobo buntu bokuthi ke bengafiki behliphizise wonke umuntu osegcekeni, but mhlambe beze kulo muntu abeze kuye nje. Siyakubonga lokho. Naye ke bafuthu ngifuna ukuba kuyona kakhulu. Ngize ngadecide nami ukwenza some of the videos here on TikTok just because bafowethu niyabahlukumeza abantu ku-social media, niyayihlukumeza imindeni yabantu abasuke bedlulelwe ziy'hlobo via u-social media. Izinto bafowethu enizikhomentayo nezinto eniziphostayo nezinto eniziphawulayo niyayilimaza imindeni eminingi abantu abasuke bedlulelwe ziy'hlobo. Yabona into engifike ngayithola kunobhuti okhulume kulapho kulowa mngcwabo, wakhuluma wamuzwa ukuthi uyahluthuka enhlizweni, wakhuluma wamuzwa ukuthi ukhuluma ngathi uyambona lo muntu akhuluma naye, ambonile ukuthi ubhale something on Facebook, but angisho ukuthi kunjalo, but indlela engilalele ngayo mina loya bhuti mekhuluma ngize ngathi bafowethu kade ngimi nabo ngathi mayazi lo bhuti wakhuluma ngathi lo muntu akhuluma nawe uyambona, and mumlayela kahle uyamuzwa ukuthi udlulisa imessage ya straight kumuntu eyabuye futhi uyambona lo muntu ayakuyo. Nifike nicreate ama-accounts
nihambe niye on Facebook kushona abantu nibhala umathanda ngabantu, nikhuluma umathanda ngabantu, nikhuluma into eningayazi ngabanye abantu. Into engiyithande kakhulu kulo yamngcwabo kaBaba uGodolela Makankane, umndeni wakhe akekho umuntu obenika umicrophone engasho ukuthi ubaba asisho ukuthi ubemsulwa, ubenawo amaphutha naye njengomuntu ngoba uwumuntu. Kodwa sizibuza ukuthi liphi leli iphutha akade engakaze asitshele lona thina, ngoba ubaba ube umuntu ongenaso isifuba. Even la ekhaya thina besimbiza ukuthi wakhahlelwa yihashi, ngoba ayikho into obuthi uyikhuluma naye angamtsheli lo muntu obukhuluma ngayo ayifihle. So sisele nembuzo ukuthi kazi yini le abengakwazi ubaba ukusifihlela yona ukuthi kunokufa kumzingelayo noma kunabantu abamzingelayo angasitsheli, ngoba ubengeyena umuntu ofihlayo. Inkulumo ke le bivela emalungwini alo wamndeni. But yabona uthi emekhuluma lo wabhuti bafowethu, anibheke iy'thupha zenu on social media. Uma ngabe ungenayo noma ngabe imuphi nje umuntu, noma yebo khona ngeke sikwazi ukucontrola i-society, ngeke sikwazi ukunicontrola nibaningi yabo, but anigadeni bafethu iy'thupha zenu. Uma ngabe ungenayo into osuke uzoyisho ngomuntu ombone postiwe kuthi ushonile, ngiya-understanda okomuntu mhlambe lese ulimala uyabonakala ukuthi ubeyobamba imoto yemali, mhlambe uyalimala uyabonakala ukuthi ubeyegqekeza, mhlambe uyalimala uyabonakala ukuthi ubeyireyphile, mhlambe uyalimala uyabonakala ukuthi ubeyibamba inkunzi. Kucishe ku-understandeke lokho, even though nasemndenini wakhe yazi ukuthi kunemndeni in denial ngalendlela ongeke uze uyi-understand. Kunemndeni engathi ulungu lawo libanjwe right handed li-raper, but mayise eshawe wabulawa bengakwamukeli ukuthi uke wa-rape, bephike ebanjwe right handed bethe uyasukelwa. Kunabantu ongadutshulwa ingane yabo kade yobamba inkunzi, bemphike bembona kuyisini mayese eshonile. Umuntu nje mayeseke wadlula emhlabeni bafowethu, abantu bakubo yazi ukuthi uyathanda, babili bathatha basuke bezomlahla umuntu bethi hayi vele bekuyinja le. But nje into bafethu engibuya nayo nengicela kini ngane zakwethu, engifike ngayithola ngizosubuhlungu le bengiyekhona, indlela bafethu nibhala ngayo on TikTok, on Facebook, indlela nikhomenta ngayo, zipost ingane zomuntu, ziposta ngobabu wazo, mhlambe zona lokho kusuke kuyisiza ukuthi zithi go through this pain ezizwayo. Ufike wena like there were some comments amanye ngaze ngawaquota, khona nje i-comment eyayithi yomunye usisi, ngaze ngamviewa ngambuka ithi awu kahleni amakhosikazi angaka nje forward bekukudestroya nje uhlanganaphi, ngoba laba abantu abebeganelwa umuntu bakhombisa ukuthi bebe happy ngayo yonke into. Wena why ingane zakhe zisipostela ukuthi ubaba ushiya amakhosikazi akhe angaka, ebese uzobona ukuthi i-waste yokwenzani, iple waste okhuluma ngayo, iple waste okhuluma ngayo. Bafowethu anibe nobuntu, ngoba inkinga ekhona umuntu ade ngifake i-face mask kade liyashisa ilanga liyashisa ilanga ngomhlaba uyalingana, so bengifake nazi i-face mask ngiqede ukuyiremove nje manje liyashisa ilanga ngomhlaba uyalingana ngalendlela ongeke uze uyi-understand. So bekungiphoqa ukuthi ngiyi-apply bese ngiyikhiphile, yikho ngibona lokhu ngishikisha khona okuncane okusele kumnyama, but nje liyashisa ilanga lapha lingishisile kakhulu yabo, ngize ngaba nananzi into liyashisa. But nje ngane zakwethu ukucela bafowethu, asibeni nabo ubuntu, asibeni abantu, noma ngabe imuphi umuntu osuke esedlulile emhlabeni ohleze wazi ukuthi noma yini oyithayiphayo noyibhalayo noyikhomentayo awusayibhaleli yena because yena akasaboni and nezingane zakhe nabakhoso ngeke besakwazi ukumfundela, but usuhlukumeza labantu abasele ngemuva okuyibona abafunda ama comments. Worst part ukuthi uyocomment evidweni yakho umuntu oyilungu lomndeni ethi sapostile uzozama ukudigest ipain, ufike necomment ehash nebhlungu, kunciphiseni bafethu ukwenza kukho right. Now uyokuzwa mhla isimo sibhekene nawe ukuthi akukho kanjani right, kunciphiseni ingane zakwethu, kunciphiseni bafowethu. Into engifike ngayizwa lapha ibe umunyu, niyabahlukumeza abantu via i-comment section, niyabahlukumeza abantu ngamapost eniwenzayo, niyabahlukumeza abantu ngokuphawula enikwenzayo, niyabahlukumeza umuntu laba futhi kule video ngamunye awuyilungise wena nokukhomenta kwakho, ungabukeleli iningi, but awuyilungise wena nendlela yakho okhomenta ngayo eyintweni zabanye abantu abasuke benenkinga.